Jotonon khulumka ani channel o hingkai tomong norok ani channel no takpan subscribe khlaio ko hingka subscribe khlai ready ang ketal job advertisement te online information related video sanamo hingka faidi tini kaisa ketal notification ailinai o notification rijaka teachers recruitment board Tripura ni bwkhaktei hingke norok video no paithak jorate nai tongni kahamka saimana bagui hingke faidi official notification ailaiyene omo official notification omo rijaka TRBT Tripura ni bwkhaktei omo educational school department government of Tripura ni bwkhaktei o notification rijaka date hingka hingkai 2 tarik August to rijago abo hingka hingkai application form starting nai 10 tarik August ni simi 16 August joratui tongnai abo hingke norok 16 August ni 4 PM ni swkang application form khlainai di hingka hingkai o jagao rijak tongnai di undergraduate teacher tongo o jagao 92 ta post tai 79 ta post hingka hingkai graduate teacher omo hingka hingkai class 6 ni simi 8 no phurungnani te o jagao minimum education qualification hingka hingkai UGT ni bagui hingka hingkai o jagao je class 12 pass tai logio B8 khlaijak tongkha hingkai borok rimanai oro naidi 2 years diploma hingka hingkai o jagao je senior secondary pass tai equivalent rok tongnai 50 manai borok bo apply khlaimanai te o jagao pass wngna nangnai saka je TET clear ungjak rok hingka hingkai ta kaisa tongnai di UGT ni bagui amokhe class 6 to 8 no phurungnani o jaga hingkai je graduate pass tai logio diploma je B8 khlaijak borok rimanai hingka hingkai o jagao bo pass wngna nangnai naidi TRBT eligibility test TET pass wngna nangnai hingkai age hingkai to 40 up to 40 rijaka tai haipano sini 5 years relaxation tongo sini borok rok ni bagui hingka hingkai UGT ni bagui o jagao rijak tongnai di pay matrix 16,050 rupees tai UGT ni bagui hingka hingkai 20,475 rupees khlai rijaknai per month to tai procedure online submission application khlainani hingke borok ni website o thangi norok ma khlainai angani description o ri rowan borok ni website no hingka hingkai norok aro thangai apply khlainai di tai hingkai norok apply khlaipro nainai di tamtamo documents rok nang tai photo rok no 100 KB khlaima khlainai tai signature hingka hingkai 60 KB ni tolao khlai norok upload ma khlainai hingke norok application form khlaina swkang fill up khlaina swkang oro tongonai di important point rok tongo norok omono porinai di tomong norok apply khlaina hingka hingkai te o jagao rijakha important date rijakha nai di 10 tarik ni simi 16 tarik August joratui application khlaimanai tai norok ni payment rwnani hingka hingkai 20 tarik jora August ni 20 tarik jora hingka hingkai exam bufurungnai abokhai ulo sajaknai hini saka o jagao te notification rijakha mo 2 tarik August to rijago hingka hingkai o jagao naidi wastage oro rijak tongo weightage pattern rijak tongo naidi norok ni academic qualification 12% omo haike mark nana graduation tai senior secondary class 12 te equivalent ni tei norok ni B8 haike DLED rok khlaijak tongkha karoni najaknai te eligibility test ni hingka 70 hai mark oro tongnai 70% hai najaknai same no UGT tei graduate teacher ni bagui bo hingka hingkai o jagao nainai di norok important terms and condition rok rijak tongo hingka hingkai fee hingkai to 50 rupees sini ST rok ni bagui 50 rupees ma rwnai application fee ni charge hingkai tei important instruction nainai di ang ani description o PDF ri rwano hingka hingkai tei official website ba ang ri rwnai direct norok thangui ani description o thangui manana aro thangui norok apply khlaina di hingka hingkai TRBT ni norok official website no visit khlai di norok tomung no apply khlainani hingka hingkai tei apply khlaiei pai bo norok ni TRBT website no thangui norok visit khlaina di hingka hingkai norok tabuk phano ani channel no subscribe khlaiyakho hingka hingkai subscribe khlai ready ang omo haino ketal job advertisement te online information related video sanamo hingka hingkai je candidate interested te qualification tongnai boro apply khlaina musung tongkha hingka hingkai apply khlaina di hingkai tinin bagui amsunong situng